should be very confident to send their daughters for the further studies, as this is the reputed university in India. masa masa ki wakhalung ni makha de pole sida lai je like tamba lakpani haina khallaga larik ninthi jana tamgi ba afo afo wa mi ju legi ko aduga sida laga mangi ju yawe ada akhoi isai sana seksalaga di khara makhai di handaba ngam north east ki macha singsi delhi da usipi da ba asidi yam chawna de. I think the parents should be happy because DUSE is one of the best university in India. ai mo dai gadi tambadi tamani idare delhi da ai gadi ai crime ka ga yam chala abina ko Personally, had the parents na yam proud oi was why akhoi na phone lo khota bada na jaga na class la ri mo why Indian ngak ta oi jaga ga su akhoi khena ba kitang lai bani na ko akhoi ki saksu da kitang khena ba lai bani na mayam sine hi u ba da akhoi si tongan ba moi nu ba Nupi di moina ki jaksina ni bai ni hai ta soi da ni hai ta adu gi moina sum ki bi ni ba adu ki shum yam karna ki ngai ma cha oi ya akhoi mi jing sakot ri ba akhoi ta sena sakot ri ko ni na mi sakot pe gi ma to gi tam jan ba adu krop ti yaw do mawong di malhal la ba papa di am la ba manung de masati yaw do sina ko na awa